medase so dia so dwene bambo kase ento so yesra bambo dia ne yesra nuonyam maame kase me kiro afidia na yemmono ne timi ya maburu nipa be 100 to 150 200 and now ko hese afidie na ayemre intimi yam ne me pesa me ka kire se na wo ya baba ena unufu esisi ho ana ba me ho a na ne ho poa maame abrantie nso awo enne na wo sisi mo oten utuma fa fragya na utumi wi sisi ntini modu na utumi for ba 1 hour 30 minutes utumi for ba ma ho kwasabe hunso ma me kama kire se car na ye ton na mono no a nante a wonti dide wase se ne car ne dide aba ase dia ene hu se wo obema no ebetimi agu oba nso hu se onufu na sisi wo no ebetimi atwentwom nti ne ebedi ba na de brazia ena ede hepo basoro nti se na ho fa ho fe kodu biribi se ho fe be kwa anim dia na ye wo a se na mo ma wo bere wo dodoro dia wo se nufu no entimi nyina ho bio asem sebe fa na fetu hufo na wonufu na ejina ho no o maame owo na ka ne die ejina ho fesen wo ma ba bere mu die no nso na atwentwom yare sa nufu ri so anu kura abeto mo mpese wonnom maame ebiribi ba obe unufu be se o maame de te bra ho ase ababa wasiso bra wa ho ase ohmini mo bon dodo e ma unya Nyankopon ho chance be ma na o se o penanka wo de ya no na mo oton ho mpe kansa fanso o nya ne class e na ma wa wade ya che bra ho ase wate na be ko ni be da se e ye kwen aha attention na ba cha kwen what's the foundation e na boy chidom queen ayi obi a o ya doye na doye nti ni papa na se o hwe nyanka oni bi fo na ba to timi he said you ordinam to abeka ho open na mo abuchi open na mo ba bia pacho fra queen e wona ma we so 04054 30 29 85 0548 30 29 85 from Queen and then the screen as or for obisa papa what can say haban me come attend this me call presby me pacho me pese me dware bi na so me sofo ho a madam mami aya me so nkran sem so wate asofo no omu dwane ba ye ho e me ye pepe nso mama mu dware ye san bi o mani ja wasam na bra be dware bi na ho nye tere obi favor bi nto so na ko wani wate the month of yellow candle so si with them fa enchina bo twas mfa na puna fa abo no twase na fe uwia freme me telephone number ni 054 0543 41 91 60 0553 40 1462 frame and the description na me ni woni sa woso na me ni woni sa woso a ewrade be chirawo no abo ho ban na wa ye odem aminchia ye mampani ene omamum panifo na aminchia ye papa John Drama ni mama aminchia Alan ye bawumia ye vice president ichie obibia na onabo Canada Agyapong ade nsemi abatudwa na mama ya no odem onabo minim se MPPD ya de wakoma so na wo ka bibia se Ghana first onabo what me aka kire Ghana fo nyina se wo the normal of nyuma ba ya magana yirim se obi e company o ya de o yire no do so gas do so nso da so e company o ya de onabo ye ka se Ghana wo so tima ka se Ghana si entimi afa wa ma MPP be position ya da se onabo ma mbi sa asem bi o wo ti Ghana bra na Akufo Addo ba wo ka hu a hu se party ni ye na ne de den wo tima ba bonti se party ni nyi onabo ya abo controfi na controfi se me suma ni mani so mo bi anka na Akufo Addo ba ya oyiwi a wo da board si anka wo kitani media wo de bia factory kana na ka 1 DC to 1 factory anka wo se oboa enso so mpe position bia na na ye de ala ba o se ya etuma ala nde ya o de MPP be ko position onabo me so oboa Mr. Sobo, honorable Semi Bra Ghana for Pesa Bisa, but I want to be Bisa because I'm come also be doing one them until I want to be Bisa. So I say, one Bisa honorable by president who gets friends be Beya no more street, who be Jabiana and I buy anything. Over Fabiaka home. Now discover never home. Who companies now what I don't know, they be honorable.
Ghana for time bisa say Honorable Canada Japan okasa hanta so ne bu otimiti ni pattern style bi opɛ ɛna obi bɛka wasema oba bedi na tem abɛsese no sɛbe kwase anyina yi Honorable nipa sɛ mi Ghana for sɛ mi bisa sɛ wo didi matem na no so Mama opoku gen vice president ma John Mahama yi wodi na tem wodi ma nyina atem Honorable no so ba obɛnden sa na Ghana for sɛ mi misa wo Ghana for sɛ o kan sɛ ayibefo onye nipa enti yento aba ma kanfo Ghana for na bi sɛ asɛm no nti ko for that region nyama ade kɔkye won sɛ wanye na Ghana for ba o mo si misa so bɛ da kan won bom because the division atum ana mo Ghana for sɛ mi misa sɛ nso na buro na nso do koronko nti o ba sɛ na bɛfa so ahyehye nipa o mo si amexually wo ka sɛ obi obehu ni bia Ghana for sɛ mi misa wo ka sɛ wo obehu amexually bia shoot and kill ampa any da bi na eku amexually Ghana for ma me sɛ mi misa sɛ saa badaye no ba benya bi Ghana for sɛ mi misa sɛ what tell public ake cancer bibiri sɛ kwa MPP party ne kra ne et se dua intiri ni ase na na kufu ara mamu na na bomba Ghana for sɛ mi misa sɛ wo ba wo be na nya ntini na de ato ato dua ne hini ade no ana Ghana for sɛ mi misa sɛ awu na e ka onya na me ka ona bo awu sɛ mi misa sɛ wo timbe tena bonten e ka sɛ wo nya ready so be di president na na de Ghana for some business ada na de also pay na won say obi ani o Ghana for some business won say obi ani o ye capable won nti na also be di no anabo Ghana for some business utimi gina stage so bu atopasa video so ho o say mi misa so wo be atopana na bebu because o guess also o ge ya sabi owu yi anabo o Dr. Benya man wu yi oba se wa fa bia sha na so ba fa bia sha na Ghana for no so ni misa wo adefo obi ka say den se na papa bi se bisa na abogi wo so we di president style bia ona bo mi yudi wo de style bia we di wo yate hwenwuma wa bie wo embura akokọ nya una adefo ona bo Canada Japan afire MPP keep share video no and say Matiti say Honorable Canada Japan so be contest ebi mo say o enye no kre obeye adwuma no e de amobi ni gira anadwi etuma no mutuo ka kire mo say me nsi fom ne me nsi fom chi the party grassroots forum. I'm going to contest. It is in the history of MPP politics. Obia, Obu, police station executive for or respective. Now, what you know, we can Japan. Obia, it is and you may have a share. Say, you make a Japan and I may Bamonaso and my bedroom come on. Abu Mahusa, Mahuya, and the MPP party. Obia, you are upper president. Utimipa police station for an answer. Wait, you say, I have respect for you. Wait, you say, me you know, and you may one morning near El Cosu, Ghana, I want you to Ama nipa bebre o ma ba mobu
enti oka MPP asem kra obi asio politicians they mobasa enti entuaba. But there's one man in MPP who put it in oka se onwa in Agyapong kra na badia asio onodia oba metuaba. The Lord said, we can break 8. They say, if it me a break 80, no. Jesus, more hanging on. Moya Kusa, and Nipa didn't cry. If it me a break 8, honorable in Agyapong. Iti mumie ntie nia efomfo no eka sawo adofu bi po ewom na Ghana force modi ne ba ya nto abama ho mesrawo enumre ya mtira no kase sesa wadwi nia obia kanise Agyapong Oma ye president bo enyoma wo ye wo Ghana ha edipo amanfo nti enunti e be shele ni munyam enti mi bese wini bafo mi amidiem minim se pa ye wie na me ka ye ni kase jomo sabre ya ye wo mu ya my Ghana, I want you to buy. Obi ham pese woti edi. Samrino EBS wo Israel. Mra ohini so. Eya so den. Ema Nyankopon pa mechi. Ema Goliath. Ebe tata Israel fo no. Asamu Nyankopon ka kire Samuel se. Ko Jesse fie na kosra ni bana ba ko emu na omedi Israel manso na Samuel ko Jesse fie na okachira Jesse se Onyankopon se memesre wo mano ba ko emu na omedi Israel manso na Jesse fani ma aguguda akasia atenten ebe betre Samuel na Samuel kachire Jesse ni se enye wenu mumubia ene Nyankopon se omedi Israel na odisa ni se aka omani nyina ni ana na Jesse se ni se aka me baba ko wonwirem a woka imanso chebe Samuel se ni se ko le kofano bra amro di David ba yeno okachira mi se wo ni ni na ko pose wo ni ni na ko pose amo ti chebe MPP mo David ni o MPP mo David ni o Emma eni dasoni hono azame Nyankopon chire ni tumi Emma na Israel for fise Goliath agi Israel no awu se uti ho adwiro ona buka na Agyapong se so yamfa na ma MPP be popusisi ona bonso etena MPP ni contribution Ghana for simbi answer ASN aha Attention TV ni dia na Pastor Foundation and go echi don orofo within the prophet Eric Kosempi me that's for a God's revelation ministry no me ba try so be ben me frame na man and the screen ase no me en chaw haban me tware na wo mutu makra orofo that's